Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at trudis manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabalo ak. Gapu iti dayta, nagrikos laangan ti biyag ko iti kakaisuna nga anak ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Trudis dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Awanin ti asaw pagtatang. Pinanawan na kami ni ti anak mi. Kastoy gayam tirik na ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Nagsakit ang panunutan. At jakton makita ti asawa. Patib karam ti pakinakam mau anak. Kastamat tinariknak. Idinapukaw ko tinayaw. Ngaming karigatan kayo a pinadakkel. Isunalaang. Tatalagasan kayo na nakalpas iti kayat yu akursaw. Vocational laan tinalpas yu kanimanang mo. Kat ita, naawanin ti asaw. Agsalo kagak. Tapno mapaadal ko ti kakaiso na nga anak mi. Dahita ti kasayaatan na panunutam ita anak kao. Saan pa'y akanibusanan ti amin? At damat ti anak mo apang ibukbukam iti pamatag mo. Ita, tanay tabo ng tibangkay ni tatang mo. Kaya't kong agsarita ta anak ko. Anya ti pagsaritaan ta, nanang? Kaya't mo kati nga agtuloy iti kolehiyo. Apaman ang makaturpos ka iti high school. Kayat ko launay nanang. Nukasta nga rod. Ikarigatan ka pagadalan. Agagatak tap na mapaadal ka. Basta ikarim kanya nga adal ti ununaam. Diyak kayat ang makinobyo ka. Kabayatan ti panagadal mo. Sige nanang. Ikarik dayta. Siguradwam na ang anak ko. Tapara matla iti masakbayam daytoy nga ibagbaga. Arabi iman na nakaawit ako. Ay, adumot nga min ti customer iti parlor. Sakat, pila ti jeep itay. Nimat manang tel, maday ta adda dita paraangan da. Oh, itang ka lang nga agawid. Wan nga rod, ado nga min ti customer. Di agluto ka pa ilaang na sumangpet ka. Sana bali ta nakaluto ni Ivy iti inapoy. Tilaang si daan mi nga isang pat ko ti iluto. Ay, kaasi ka matatin ko. Ala, mabiit lang ang taalaang mong ginabati asidaan mi, tap na saan kan nga agluto, kat makaina na kamatan. Alaman nga rod manang. Ay, kaya't kumatan ti agilad. Tanagsakit ti sikat ko. Mabiit lang nga rod, tayo nakalaan. Urayan na kunditoy. Adda kayo matgaya man, nanang. Yag yun tinsang pat yung ama sida, ta siya kong tagluto. Uray kat nalpas kong dagit assignment ko. Inton bigaton alutwag tinsang pat ko. Mapan kan agidasar. Ada inton ni Antim Telma ama sida. Nalabsak itay dita paraangan da. Talaga anasingpot matkada kayo ni Auntie Telma niya, nanang. Wan, maasikan nyak day jay. Tamo na nga awanan asawa kakatulungak. Kan imbag kan pa na, saan na a problema ti panagbiag da. Maya ti trabaho ti asawa na. O sige, yag yung araw din tinted ni Auntie. Tagi da sarakon, nanang. Naimbag nga agsapam, Trudis. Anya ti masapol mo, Alex? Ay, mabalin ka diti agpasyar. Sino ti pasyaram? Sika ko ma. Anya? Ay, sana ka masakit, Alex. Iso saan arumba nga pasyaran nak? Makatawan mo itong tinapalabas. Manipod na tayo di asawam. Panagkunak, mabalin kong tiagdaton kan ka. Awan plano ka makiasawa, Alex. Isa ang mabalin ka di? Agawid kan.
Ta makataktak ka lang iti trabaho. Idadaras ko ti aglaba, tapno mailukat ko ti parlor ko. Damag kaw nga adda ka no agar-aram kan ka anak kaw. Imbaga ka saan nga agsubsubli, tatang. Makadistorbo laang iti trabaho. Saan mo ka di akayat nga adda ka duam amang paadal iti anak mo? Kabaulak mat apagadalan Wala, ng pirmi matarigat mo. Sana bali, tatang. Saan mat ngagnanayon nga agrigrigat Numakalpas ton ti anak ko. Oh, di malpas mat tan ti paggastusak. Sa bali laang no adda kad kadwam anak. Saan ko akasapulan ti kadwa, tatang? Adamot tan ti anak ko akad kadwak. Kan, ang mga nudidan to agkatunusan. Oh, di isupay a problema. Ay na, anak, nasingpat mat ni Alex. Lumakay abaro. Isungawan pagproblemaam. Saan dag apakadanagan, tatang? Ta okay aklaang. Saan ko akasapulan ti asawa? Nadak manen, Trudis. Talaga adagulit ka mat anya. Kinunak lang nga roden asaan kan nga agsubsubli. Awatan mo kumadag ito'y sagot ko kan ka. Alex, saan anas kan asagutan nak? Ala, pumanaw kan? Pumanawak, no awatam dag ito'y asagot ko kan ka. Pasensya kan, Alex. Ngam saan ko nga awatin dagita? Sanak mat nga rod a pumanaw, no saan mo nga awatan? Saan tapay nga agawid? Katga po ta graduation mo ita, mapantamangan iti paborito ma restaurant. Agpayso, nana? Wan, anak ko. O sige, mapantangarudan, nanang. Nabayagan ajak nakapangan iti daydi a restaurant. Bilibak matkan ka, Trudis. Kabaulam lata pagadalan ti anak mo nga uray siksikan. Kapilitan amanang, tawat pat sa bali anam na maag. Ay naading ko, no siyak lang at atikasta, jakla mo. Kunamlaang tikastaan, tawan ka pa iti sitwasyon ko. Ngam no adakan do iti sitwasyon ko, ay kabaulam tumot Apay ngamin, adi mo pa'y lasongbatan ni Alex. Nasingput mo't. Ay, jakman ammo manang. Ngam kaslamap nga kun iti biyag ko ita. Umanayan ni Ivy iti biyag ko. Ni Ivy ti ayan ti ragsak ko, manang. Ala, adakan ka dayta. Basta no kasapulam ti tulong, di ka bumdang o masidag, ha? Agyamanak, manang. Asino di lalaki anang itulod kan ka? Di ko nam siguro kat saan kayo nakita niya. Ni Jerome dayjay, nanang. Gayam ko. Asino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti makigayam iti lalaki? Nanang, apay aparitan dak. Pagad adalan ka pay laan. Iso saan mo ang mabalin ti makigayam iti lalaki? Ang mga nuan niya pa'y ti pagtungpalan day tapan nakigayam mo. Saan dakmat ang mabalin aparitan, nanang? Obligasyon nyo timang pa-eskwela kanyak. Ngam saan ang mabalin aparitan dak ang makigayam? Anya? Sinapsapol ka takayat ka makasarita. Sino kayo? Siyak ti ina ni Ivy. Kat na mabalin, kidawagkan ka nga daywam ti anak ko. Anya? Taapay mo't nana. Saan dak akayat apara iti anak nyo? Kayat ko ang makaturupos pa'y nga umuna ti anak ko. Ngambay ayat at ti anak nyo, nana. Kanay ayatan nakmat. Nugasta, agayan ayat kayon? Wala na. Sinungbatan na kon. Pangasim barok. Makisarsarita ak itinasayaat kan ka. Adaywam ko man ti anak ko. Pasensya kayo, nana. Ngambay ayat at ni Ivy. Saan da kami kumamat? Apagin na daywan. Apay atinong panaklatan, nanang. Anya ti basol ko. Ulbod ka. Kaayan ayat mo gaya mo day jay a Jerome? No ibagak tipod no kada kayo. Sigurado akaungat dakmatlaang. Saan ka di anagkari ka? Saan ka makiayan ayat? Aging gaade ka makaturpos? Ay ayatak ni Jerome, nanang. Pakabasulak ka din, agayata. Ikarkarigatan ka apagadalan. Ita,
Sungba-sungbatan na kun gapulaang iti dayjay a lalaki? Nakaigtat amin asilaw dito yung balay. Kaya't asawan data. Saan pa'y ang nag-awit ni Ivy? Lokatakon di ruangan. I-switch ko ti silaw. Nagsakit ti aramiden kanyak ti anak ko. Iso ti pangibukbukbukak iti amin a panagayat kan pamatik ko. Itata nakabirok iti lalaki. Naglakalaangan ti panang sungba-sungpat na kanyak na inana. Ha? Surat ti nakadisto iti lamisan. Basag man. Sorry. Nanang, ngam sumurot akon ka ni Jerome. Kuray saan dakon apagduluyan nga agadan. Siya kon ti makaamu iti bagik. Kat saan dak kuman asapulan. Naragsakak iti sidong ni Jerome. Anya? Anya na ito yun nga isubad kanyak ti anak ko. Apay akas to'y ti aramidan na. Sa anak mo't adakas nga ina. Ngam apay akas to'y ti aramidan na. Dakas akadi nga ina, tatang. Apay akas to'y ti inaramid ti anak ko. Ala, anak, kustom day ta panagsangsangit mo. Saan mo ka maapabasulan ti bagim no pinanawan na ka ti anak mo? Ti panunutam. Kat saan nga iti agnanayaw na kat kabaalam a kontrolan ti anak mo? Tinapatag, kat saan mo abinaybayan? Kan inaramid mo amin a kabaalam amang paadal kang kuana. Ay, makaamumatan iti biyag na no dayjay a lalaki ti pinili na. Anak, panawon matan at ibagim ti ayatam. Saan ang mabalain ng agsang-sangit kalatan? Karbang matiag ragsak, anak ko. Ading ko, sungbata mo ni Alex. Kaya't mo ka di akas na kalatnan. Awata mon adumteng ti panawan, apanawan da tayo dagiti anak tayo. Kat mangbukal damot iti bukod da a pamilya. Apay akas to'y tirik nakita, man. Nagsakit a panunutan. Pagmaymay sa akon. Saan mo a-deserve day ta amarikrik nam? Rumbang nga agragsak ka, ading ko. Awanen ti paggastusam. Saan mo a mapabasol ti bagim? No saan anak katurpos ni Ivy? Taday ta ti pagayatan na. Sabay kumatay kan nakmatan iti gundaway, Trudis. Sa anak to asumuko. Aging ga sa anak nga klunan. Sige, Alex. Sungbatan kan. Ha? Agpaiso, Trudis? Mano atawan at anak ko ti pinampanunod ko. Ngam ita, naglakalaang kan kuana tinang panaw kanya. Saan ka nagliday, Trudis? At daklang dito eh. Katiti ka ano man. Saan ka apanawan? Agyamanag. Gaputa aging gayta. Kat ay ayaten naklatta. Manipod ita. Siya kunti makaamukan ka. Uray saan ka nang nagtrabaho? Siya kunti makaamu iti amin na masapsapul ta. Sa anak ana irwam nga awan aramidan na. Agtrabaho aklat ta. Sige. Saan ka aparitan? No isuti kayat mo. Sukunan kagayam inton malam iti pagtatrabahwam, ha? Mangantan to itirwar. Sige, orayin kanto. Amom kadi, dito yung restaurant ti paborito ni Ivy apanganan. Talaga? Iswa dito iti pinili mapapananta. Namnamaam ka di na makitam dito ni Ivy? Saan matkit di?
Panagkunam ka di, agpakita pa'y kanyak ni Ivy. No nagbalin ka kit diyan na sayat nga ina, imposible asaan tumatlaing agpakita kan ka ti anak mo. Kasapulan na kan tumatlaing dayjay. Uray po utam ti imbagak. Diyak pa'y amunoan niya ti reaksyon ko no makita. Aging ka di ita, kat kaungat mo pa'y lang ti anak mo. Saan mat siguro akaungat? Nasakit lang tinakam ko kankwana. Kaslaawan patagdag iti amin arigat ko kankwana. Ala, Ruston, malagip mo manen tinapalabas. Si kaman laang ang tibangilukat itiri daw, Alex. Kung bakit? Ivy? Umunag ka, balasan ko. Ada iti unag ni nanang mo. Nanang, anya ti araramidam dito eh. Pakawanan na kumananang. Kapkabilan nak ni Jerome. Iso pinanawa kon. Itatadakkel ti tiyan mo. Agsubli ka kanya. Ha, ganabom. Gaputan na sukir kang anak. Sorry, nanang. Agbababawi akit inaramid ko. Tinasayat. Agtugaw ka pa'y balasang ko. Amok na bambanog ka. Siyagahan ti asawa ita ni nanang mo. Bakit? Mabalin ka di nga isaganaam iti kanen na ti anak mo. Amangan no nabisinan iti biyahe na. Ni Alex tinangisuro kanyak amang pakawan iti anak ko, Mr. Lonely. Kat iso ita timang tultulong kanyak amang papaadal manen kini Ivy. To'y pagayam mo, through this. Agyaman ak pagayam through this, iti da ito'y apakasaritaam. Kat timakunak, nagasat ka. Tanaaddaan ka iti kaski ni Alex iti biyag mo. Kat sapay lakuma, tanagnakam matan ti anak mo. Kat saan nan nga ulitin, tinagkamalyan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad iti naga na through this, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinaga na Cyrus. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napunwanak, iso ang nagdesisyonak nga aramiden ti rumbang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cyrus. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alan apare, italaang mat. Manipod adan girlfriend mo. Di da kan maawis no adda gimik ti barkada. Pasensya ka na talaga, pare. Agpaspasukon ngamin ni Vera. Ket masapol ang makainan na. Tadda duty na inton parbangon. O di ba gamag taxi? Uray ta italaang mat. Ay, kaslasan mo nga mamo ni Vera, pare. Ay, nusaan ko lang ay ayatan. Nabayagan na pinanawak. Apay nga isupay lang amin tinapilim. Iso na rod di ay ayatak. Di mo pa'y lakit panawan. Ay ayatak ni Vera, pare. Sunalaang, tanapagla na silosa. Awan pilpil yan na. Uray da kayo abarkada pag silosan na. Ay, nanyangay nga rod. Talaga saan da ka makadwa yung tumatamdama? Ay, pasensyakan, pare. Ngam talaga sa anak ang makasurot. Sigurado, apaan nakmanan ni Vera nung sumurutak kada kayo. Awan ka di ti papanam kalpasan ang makapangantan.
Awan mo't manan. Adda ka di iparamid mo. Adda ko mga rod, numasangom Anya dayta. Ibaon ka ije bodega. Mapan ka mga lakadagiti na ibos nga stocks tayo. Sige manan. Itid mo tukan niya. Noon niya dagiti awan nga stocks tayo. Itay ka pa'y awagan. Apay, asaan mo asong sumbatan ti awag ko, ha? Vera, saan ka di nagsarita tan itay? Imbagak matakadwak ti kabsat ko nga umay dito'y restaurant. Diyak nasiputan nga umawawag ka. Di ko namkit di. Rigatam launay ti mang sumbat iti awag ko. Oh, Vera, saan ka nga agiskandalo? Nagado ti tao. Kumikita dan dito'y. Tinasayaat. Agtugaw ka, takadoan na kami amangan. Saanan? Awan ganas ko. No itay nakpay ko mga inawis tinalaing akabsat mo, dinagmayat ko ma, ngam saan ma. Amangan no, adamot importante a pagtungtungtungan nyo, kat saan amabalin amangag ko. Apay kasta ti ugali ti girlfriend mo, Cyrus. Idi pa'y lada mo, jakon kayat ti ugali na. Pasensya ka lakuman manan. Diyak man amoy ti dayjay a babae. Awan nga, ti diyak pakabasbasulan kan kuana. Apay, saan mo nga inawis amangan aya? Diyak matam mo, akayat na ti sumurot kadata amangan. Ngamin, tunggal awisek amangan nga adda kadwami. Hindi na kayat. Masapol, adudwa kami laeng. Ay, talaga nga rod asaan amaw-awatan ti ugali na nukasta. Pasensya ka lakuman manang. Kasaritak tulatan, apaman ang makaawidak. Hello, Vera. Imawag ka man. Sa dino niya yan mo? Agman maneho ak. Binaunak ni Manang amapan ije bodega. Lukasta, anya manan nga oras sa makaawid ka? Agawidak matla dagos. Apaman ang maalak dagiti ipapaalan ni Manang. Mabisina. Oh, di agluto kay ti kanan. Masadutak na ron nga gluto. Kat, anya nga ron ita? Ag-take out kay di makan. Orayan ka. Anya? Ay na, bisbisin namla ang tibagin. Amangan numabayagan, hak. Agluto kan, tapno makapangan ka. Diyak kayat. Basta orayan ka. Isodarasam. Ay, inibdan ti cellphone. Ay, una yun ni Vera. Apay, nagbayag ka. Kat kinunakmat ang mabayagan, hak. Ala, yung kamanganan. Adda iti lamisaan ti take out ko akanam. Sana ko na mabisin, kaya't kunti maturong. Anya? Apay pa lang ron ang nagpa-take out ka. Mabisinak na ron itay, ita, saanan. Anya kalakin din na yan. Saan ka amaw-awatan? Apay aya, akasta kamot itan kanya. Apay, anya ti araramidakan ka. Si kantupay ti saanan anasaya at ipagpakita na kanyak. Kita man tinaramid mo ita ije restaurant. Apay namin adinak inawis. Hanggaputaan mo. Nga uray awisan ka. Saan ka nga manugot? Uray pay, awisan naklata kumamot Unay ka na ya. Ala, wana. Tapno awan ti apa. Sorry nga rodan. Ala, ing kamanganan. Tanarigat no mabisinan ka. Kasi yung mga tati umawawak. New number man. Ay, sungbatak. Hello, asino daytoy? Hello, Uncle. Nilulu daytoy. Naibusana kiti load. Kat adak piti pagadalan. Mabalindak pa load. Saan ko nga minamakontak ni Mama? Day talaga ayam. Ala, urayim tilod mo, kaanakan. Thank you, Uncle. Sige. Bye, kaanakan. Asino ti akin number iti daytoy? Jack amo day ta number. Nangalaam. Saan kan ang makapaglibak kanya? Saan ko nga rod nga amo day ta number? Sika no sa dino tinangalaam. Nakita ti call logs iti cellphone mo. Imposible asaan mo akabisado dayto a number. Siguro, babaim dayto yan niya, kat nalipatam nga indilit. Saan kan ang makapaglibak kanya? Malagip kon. Dayta ti inusar ni Lulo nga imawag kanyak itay. Nagpalod. Ta saan na makontak ni Nanang na. Naglaing ka talaga nga agrason?
Di awagang, tadamagam no asino. Amangan no kaklase ni Lolo. Ay na, mangrugi ka man ako nakon. Dahil talag birbirok iti pangapaam kanyak ti aramidam. Makaumakan. Anya ti kinunam? Makitam? Pudno siguro nga da babaim, isa makan kanyak. Huston, saan kan nga agsaupay? Makatitilang ti panagsasaom. Oh, aping agin inom ka. Anyat orasan. Saan ka nga agawid iti dagos ni Vera? Nagapa kami. Manan? Ay, kanayon kadilatan akasta. Manang. Kaslakayat ko na sinaan ni Vera. Ay, kunak pa imot no sagsaganaan mo ti panagkasaryo. Kumahmanang. Ngam kadagit ipakpakita na nga ugali na kanya. Naawanan akong itiganas. Agsarita kayo anasaya at ibagam dagiti saan mo akayat nga ugali na. Kat no nakasagana nga agbaliw, di agtultuloy ti relasyon nyo. Ngam no saan na amabaliwan ti madi nga ugali na. Nasa isaya at laangan nga agbreak kayo. Ngam jay kanayon kayo nga agapa. Manang. Manumot ti tawon mo ading ko. Rumbang ko maamang asawa kamutan. Sige manang. Panunuta ka na imbag. Ti kasayatan nga ramidag. Agawid ka kadi, wano dito ikan amaturong. Dito ako na maturong manang. Alang nga rod, isardeng mo day tapanaginom mo. Umuna akon asumrat. Hello, Vera. No imawag ka tapno apaan nak. Pangasim. Diyak kaya ti makiapakan ka. Paguli makam kumamot ng ti panunot ko. Sa di mo tiyan mo? Kayat ko ang talnapay lang ti panunot ko. At daak dito'y balay damanan. Saan ka kading agawid? Saan? Dito yak amaturog. Please, agawid ka kuma. May kawak itikawan mo. Agawid ak tapnoan niya. Tapno at daapaam. Saan ka nga apaan? Basta agawid ka kuman. Pangaasim. Rabiin. Dito yak ko na maturog. Maturog ka matan. Kaya't ka ba kasarita? Pagtungtungan ta kumadaytoy. Agawid ka kuman. Awan matlaang nasaya at aturungan ti relasyon ta. Iswa pa nagkunak. Nasay-saya at no agbreaktan. Anya, saan ka umanugod? Ay, ayatan ka. Diyak kaya't ka agbreak ta, Cyrus. Diyakon maanusan ti aramidam kanyak, Vera. Ang balbaliw akon. Pakawanan na kuman. Pangaasin ta saan nakapanawan. Sige. No awanan ti ibagam. Bye. Dito'y kagayam anaturog, angkan. Huwan ka anakan. Saan na ka nakita? Tanasapak anaturog. Apay asaan ka nagawid? Nagapa kami kan ni Vera. Anya nga'y tinagapaan nyo, angkan. Tinamber nga inusar mo nga imawag kanyak. Impagarup na, ababaik. Ha? Nakabasulak gaya man, angkan. Kuha ka anakan. Saan mo abasol day jay? Talaga lang anak kurang ti panagpampanunot ni Vera. Panagkunak ading ko, rumbang nga agdesisyon kan. No siyak lang ti masurot, i-break mo na di Vera. Manang. Ikakpay ni Vera iti maudi agundaway na. Imawag idirabi. Agsansamit. Kat nagkaring agbalbaliw. Ay kat nasaya at anog pay sungag baliw. Ayun gayam, nakasaritak ni Mama idirabi kaya't nakakano ang makasao. Iso nga agawid ka iti balay. Sige man nga rudmanan. Nabayagan nga agpaiso. Ajak bimisita kan ni Mama. Nasaya at nakaumay ka, iho. Wan Mama. Nabayag mo ten as anak-anak awawid. Pinaayaban ka, tada kayat ko apagsaritaan ta. Anya day ta, Mama. Kaano ti plano maapan ang asawa? Bakit akon? Kaya't ko kumamot ang makita ti apo ko kan ka.
Mama, kita nupod nung agbaliw ni Vera. No agbaliw lakit di, nakasagaan amang ikasarakan kwa na. Ngam amom ka di asaan akayat ni Papa ni Vera aparakan ka? Ikak pa iti maudi agundaway na, Mama. Ngam no saan latang agbaliw, i-break kon. Apa sinurot nak, Vera? Napanak balay ni manang mo, kat nakasarita. Kuna nang ada ka dito'y, iso sinurot ka. Ita, anyat ibagam. Please, Cyrus, agawid tan. Saan mo kumamat nga aramidan kanyak ti kastoy? No maipasiguradong lakid ding agbalbaliw ka. Ikan ka iti maudi agundaway. Ngam no aramidam latta ti jak kayat nga ugalim. Agpinasin siya talangan, Vera. Agyaman ak, Cyrus. Ikarik, agbalbaliw akon. Nupod-numat lang agbalbaliwan ni Vera. Sumurot ka nga rod, itakada kami. Padasam ti agpakada, no palubusan na ka. Anya? Ang pare. Tistingam lang pare, no talaga nagbaliw. Loko ka talaga pare. Katnosan nakapalubusan. Kaya't naasawan, asaan pa yan nagbaliw? Basta, padasam lang ti agpakada kenkwa na pare. Sige, alaman langan. Oh, kunak man no ko na masumurot ka kadagiti barkadam. Nagbabawi ka. Simakit ngamin ti ulog. So nagawid akon. Kasta ka di? Apag iso, nakaluto akon. Agidasarak tamangantan. Ay, maragsakan at Vera. Ngamin, ipakpakitam ti panagbalbaliw mon. Gaputa ay ayatan ka unay, Cyrus. Kwa, Vera. Kaya't ni Mama, asimpa akong tibiyag ko. Kaya't na mga asawa akon. Kat no itultuloy mo ti agbalbaliw. Sikat ti kayat kong ikalaysa. Oh, agyaman ak, Cyrus. Ikarik, agbalbaliwak. Uray saan ama kaumay ni Manang Yola. Datalatan timangan kaanakan. When, Uncle, adata nga rudan dito'y. Kan, naka-order ta pa yan. At 20 order yo, ma'am, sir. Thank you. Kaanakan. Kumusta mo ti panagadal mo? Sigurado ka kadimat laeng nga damagunod mo apamadayaw. Siyempre, Uncle. Siyak pa'y tikunam. Imala kan ni Mama. Kasta? Saan na siyak? Mabalin laktamot, Uncle. Kayo itibay. Ang dagayam sa bali ang babae mo. May hako! Nagtigikorang ka! Vera! Sumartan ka! Lolo, umay ka! Tumagdar ka! Uncle mo ni Cyrus? Pasensya ka na. Saan ko nga mo nga uncle mo gayam? Sorry. Saan mo nga igaman ni Lolo? Manipod ita. Aglinipatan, Vera. Alam, umay kan Lolo. Itulod kan ijibalayo. Kababain dito'y. Kikitaan na tayong dagiti tao. Pangaasim, Cyrus. Saan ka pumanaw? Pakawanan nak. Di amok namin kat babaim. Uray mampay bilang babae, Dejay. Saan arumbang akas jay tinaramid mo? Iskandalosa ka. Kaslasaan ka adiadal. Awan pa nagbain mo. Pakawanan nak, Cyrus. Diyak ka bala na mapukaw ka. Huston, agyaman ka. Tasaan nga agidarom ni Manang. Gapo iti inaramid mo iti anak na. Dumawat ak iti pamakawan ka ni Manang Yula. Day tati saan mong aramidan. No saan mo akayat, timakang iti nasakit asao. Amum ka di. Nga idi pa'y ladamo. Saan nakaakayat ni Manang Yola? Insinak nga rudan ni Vera, Mr. Lonely. Gapo ta saan na maikat ti sobra akinasilosa na. To'y pagayam mo,
Cyrus. Agyaman nakpagayam Cyrus, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, saan nakamat nga ta ang mapabasol ni Vera no naumakan kenkwana. Tainik kamat iti kundaway ng agbaliw, ngem saan latta ang nagbaliw. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Cyrus. Manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Jojo, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kuman nga isalaysay ti pakasaritaak, barang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jojo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo, Sir Lucio. Adda ka din ni Atina? Sarong karak ko mati anak yo? Talaga matanapuskol ti rupa man niya. Namin ano ka din nga imbagami, asaan da ka kayat aparay ti anak mi. Hanggang no apay nga ipilit mula tati bagim. Sir Lucio, ay ayatak ti anak yo. Napudno akin ko na. Lipat mo ti anak mi. Gaputa sa nakasken ka, amamirmiraot laeng ti kayat mi, apakinobyoan ti anak mi. Ala, pumanaw kan, no di mo kayat nga ipakamat ka, kadagiti na uuyong nga aso mi. Panaw! Sige, sir. Pumanawak. Ngamday ito'y lang ti may bagak. Jak tumabalin nga adaywan, kan lipatan ni Atina. Gaputa ay ayatek unay. Anya, pinabainan na kaman gayaman ti ama ni Atina, anak ko. Uwan nga rod nanang, mawatak matkit di. Gaputabak nang da, ken nangato da. Idinto tada tayo ha, aggargar din tayo laeng. Agpapanpay anak ko, saan arumbang nga uyawan ken imamag na ka gapulaang iti dayta. Amumi nga agpinpinatag kayo kin ni Atina. Awan ko mamutkit diti parikot no kayat nakati amana. Nga mabuteng kami kin ni tatang mo. Iti mabalin nga aramidan na kan ka. Nasaysaya at salaang no aglinipat kayon. Gaputa di mi kayat ama isagmak ka, anak ko. Husto ti inam, anak ko. Di mi kayat nga dadakas ang mapagtag mo. Gapo iti pan nakirelasyon mo kan ni Atina. Di kay madanagan tatang. Nanang, kanayon nga agan anadak. Jak namin kabailan alipatan ti babae nga ay ayatak unay. Jojo, pasensya ka la kuman iti kasi apa nagsasao ti amakkan ka. Siya kun ti agkitkid daw iti pasensya. Gaputa jak kaya ti kasjay nga aramiden na. Ngam, awan mabalin ko. Nauyong ni Papa. Ipapilit na ti anyaman akayat na. Di kagdanag Atina, mawatak ti amam. Gapotapod no ti kunana. May saklang agardinero, kat santang agbagay. Agyaman ak no kasta, Jojo.
Jak kayat ngagin na dayuta. Gaputa ay ayatan ka unay. So asapay lang kuma. Tasaan kantong agbaliw kanyak. Nga uray kas jet ipakpakita ni papakan ka. Ikarik atina. Gaputa ipatpatag ka unay. Tungpalen ta dagiti amin nga arapaap ta. Agyaman ak nukasta, Jojo. Sige nga, Rod. Ituloy tante agpasyar dito'y parke. Sige lang, Jojo. Agmerienda ka pa'y sakbay nga agawid ka. Talaga nga impasaganak dagita amakan iti babaunan ni. Agyaman ak atina. Ta sino tinagkuna nga umay ka dito'y balay? Sika nga anak ti mamirmiraot. Nagpuskula talaga ti rupa man niya. Ala, pumanaw kan dito'y. Gaputa saan ka maibagay dito'y mansyon may. Papa, pangaasim kumamat. Saan kumamat akas ti panagsasaong ka ni Jojo? Di ka makibiyang kada kami, Atina. Ala, panawan na kami dito'y. Tagsarita tantuin ton madamdama, Atina. Sige na, Atina. Panawan na kami pailang dito'y. Sikati makaamo, Jojo. Papa, diyo kumadangran ti kaayan ayat ko. Talaga natangken ti ulo man niya. Atoy. Awatem daytoy agatad lalaki. Amo ka daytoy lang tiga po no apay asaan mo amaadaywan ti anak ko. Ala emon kat pumanaw kan. Sir, saan amagatadan ti panagayat ko iti anak yo? Jak to awatan ti kwartayo. Jak to ilako tinapudno a panagayat ko iti anak yo. Sorry, sir. Ngam jak awatan dayta a kwarta. Anya tinapasama ka, Tina. Apay amadlaw a nagsangsangit ka. Dinangran nakakaditi amam. Gapo iti pa nagkita tamanen? Saan, Jojo? Ngam, iadayo na konti amakan ka. Kat awan apulos ti maaramida. Gaputan naturay ni Papa. Isurot na kon ijay Amerika. Kat jak amuno ka ano ti panagsubli. Nagsakit matanda ito ya pagbanagan ti ayan ayat ta, Atina. Ngam, ikarim ko makanyak, ngagsubli ka. Wan, Jojo. Ikarik nga agsubli ak. Gaputa si kala ang tilalaki nga inayat ko itinapudno. Kat sapay la kuma. Tamauray mo dayta. Ikarik, Atina. Urayak ti panagsublim. Tapno tong palenta dagiti amin nga arapaap ta. Nagpipintas dagiti natangkan protas amulam, Jojo. Nagmayat apoy buyaan, kan makapabangar. Agyaman ak, Mari. Bayam, mangpurusak ka dagiti prutas kan natin. Yawid mo, kas regalok. Agyaman ak no kasta. Jojo, adaman damagak Oh, anya day ta. Sige, agdamag kalat ta. Kayat ko laang ama-amuan no aging gayta. Kat adapay la panagayat mo ka ni Athena. Ay ayatak ni Athena aging gayta, Mari. Kat ingkarikon iti bagi. Asa anak ton nga agayat pa iti sa bali. Apay andi mo iwaras ti panagkitan. Kat agayat ka iti sa bali. Saan mon anam namaan asubyan na ka? Gaputan na bayagan nga adda iti Amerika. Pasensya kan, Mari. Ngam ni Athena laeng ti inayat ko itinapod no. Aguray ka. Apay akas tamat ang ti bagbagan. Ha? Ko awan matkit di. Lipato man no anyaman tinaybaga. Mari,
amok, ken mariknak, at damat panagayat mo kanyak. Napintas, ken nasingpot ka. Saan ka anarigat nga ayaten? Ngam pasensyakan. Gapot akabsat lang ti pangibilbilangakan ka. Ko, Jojo. Lipatan man ti kasdiyaan na ipagak. Lipatan tan ti maipapaniti day tabanag. Sige, agpakada akon. Nay, Jojo, anak. Anda ka pa'y matlagayam dito'y salas. Apay adi ka pa'y lamapan maturog. Hamok, nabanog ka nagmalmala managtrabaho ijay garden. Bayandak pa'y lang dito'y tatang. Kaya't ko lang tiyag panunot. Ay, amok latan ti pampanunutan. Apay, awan ka di Apolos ti komunikasyon nyo ka ni Athena. Talagang awan, tatang. At dangag pa sa cellphone ko. Ngam pulos adi pa imawag kanyak ni Athena. Amangan mat no makumikumlaang ni Athena. Si kantumat nga men. Di mun tumat kayat ni Mare. Idinto tamadlaw nga gayat launay kan ka. Tatang, kabsat lang ti pangibilbilangakan ko na. Ket jak mabalin apilitin to'y pusok nga gayat iti sabali. Urayak ti panagsubli ni Athena. Mangnamnama ak atong palen na ti Karina nga agsublimot laeng. Tapno tong palen mi dagiti arapaap mi. At titiberinda anak ko. Mangan ka pa tapno anda pamigsam nga aggarten. Permitig agad mo. Iso ang nagpipintas manen dagiti mulam ita. Agyamanak nanang. Ket agyamanak, gaputan na pintas lata dagiti mulak. Itilaksid dagiti naglabas sa bagyo. Sapay la ko ma. Tamayra na iti nangato a presyo dagiti nateng into nagapitak. Wen nga rod anak ko. Ang nadamag mo ka din. Tian niya nanang. Makiasawa mo't gaya mo ni Mare. Taga-kabang-ibang kano a barangay ti pakiasawaan na. Ay ket nasaya at ano makiasawan. Naragsakak para kenkwana. Saan ka kadi nga umapal? Lumaklakay kan. Ngamawan pa'y laeng pamilyam. Apay, urayom kadi pa'y laeng ni Athena nga aging gaita. Husto kayo nanang. Si uurayak pa'y laeng kenkwana nga aging gaita. Kat saan to ang mapukaw tinamnamak. Ngagsublin tumatlaang ni Athena. Ala, sapay la kumangarot takasta anak ko. Tapno saan ang masayang ti panawin a panaguray mo kenkwana. Nakapasyar ka man dito'y balay, Marie. Adda ka din napatag nga ibagam? Kayat kalaang nga awisan, iti umadanin a panagkalay sami ka ni Jomar. Sapay kumata makaumay ka. Ah? Kasta ka di? Kablawan ka. Naragsakak paraken ka. Ket di kagdanag. Umayak to inton kasaryo. Agyamanak. Wan gayam. Kaano nga tangag subli ni Athena diti lugar tayo? Nabayagan dya ipapan na iti Amerika. Wan nga rot. Ngam, mangnamnama aklat tangag sublipay. Kasanon no adagaya man pamilya na. Kasanukan. Di ka kumamat agsaw iti kasta, Marie. Dakal ti panagtalag ko kanya Athena. Iso ang mamatiak, asaan nak to nga isukat iti sabali. Pasensyakan iti na ibagak. Ngamala, sapay la kumangarod, tamatong paltong matlaang dagiti arapaapyo, kan ni Athena. Anak, matuloy kayo kadimat lang nga agbiyahe ijay bagyo inton bigat. Wan tatang, masapol nga minasambutan mi tinangina a presyo tinatang. Sana bale, nakasaritak maten dagiti kakadwak amang ibiyahe ka dagiti natengken prutas. Ala ay katagan anad kayo nga rod barok. Wan tatang, sapay la kumatasaan nga agtudo iti napigsa inton bigat. Tapno saan anagalis ti dalan. Addaak manen dito'y parke akanayon mi apagpasyaran idi kini Athena. Napintas lata dito'y. Agpag napagnaak.
Ti babae anak katukaw iti dayjay abanda. Kasla ni Atina. Asit gak. Kaya't ko ama sigurado no iso talaga ni Atina. Atina, sika nga agpaiso. Ha? Jojo, sika ka ding agpaiso? Huwan Atina, kailiw ka una yan. Ngam, apay nga da kaduam nga ubing. Kaya't ka di asawan da ita nga dan pamilyam. Kat saan ka na nawaya? Pakawanan nak, Jojo. Ngam, gusto ka. Adan pamilyak. Kat anak ko to'y ubing akadwa kita. Anya? Awan mo't gayam ti serbi ti panangururay ko ken ka itinabayag. At dagayaman asawam? Pakawanan nak, Jojo. Pangaasim tadinak ko magunaan. Diyak na tong paldagiti karikan ka. Ngam nalabit aga po awan apulos tinagbalin a komunikasyon ta. Isuan ay bawing iti sabali ti panagayat ko. Nakalipat hak, Jojo. Saan milang amin akadwa itaan nagbakasyon ti asawak? Isu adwa kami lang iti anak ko anagawid diti Pilipinas. Nagsakit na ito na pasamak iti relasyon ta, Atina. Ang mala, di ka madanagan. Itapay lang, napakawan kan. Nalabit asan na datati na ikariti tunggal maysa. Agyaman ako, nay, Jojo. Kat ikarkararak ko, asapay la ko man. Tamasarakam tumat ti ayat aparakan ka. Kat agbalin kan tumat anaragsak. Ulitak, pakawanan nak, gapu iti jakpan nakatungpal kadagiti karik. Oo, adto iti kape manak ko. Agkape ka pa, ikabayatan ti panaglutok iti pangrabyan tayo. Agyaman ak nanang. Madlaw-launay analitay ka, anak ko. Apay, di mo ka di pa ilan na aklon tinapasamak iti ayan-ayat yo ken ni Atina. Nasakta na kiti husto nanang. Nabayag ang nagururayak. Kanang namnama nga agsubli ni Atina kanyak. Ngam, at damat gaya man pamilya na. Ti babae nga inayat ko itinapod mo. Ala, anya nga ingarot anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Iso amang lipat kan, kat mangrugi ka manan. Diyak amo nanang. Ngamno ita. Kasla diyak amo. No kasanwa ka mangrugi. No kaano ka makalipat. Maawatak tirik naman ako. Tatalagaan na sakit tinapasamak. Nga masapol nga agbalin ka na tibker. Manglipat kan, kat kidawam titulong tinamarsuan. Tapno madairam ti panubok asim mangbay iti biyag mo. Wananang, kat agyaman akunay. Gaputad da kayo lakta amangan andingay kanyak. Agyaman na, Jojo. Tapinatgam ti awis ko amangan tayo ti day ti restaurant. Ket, wan mat amari. Agpagayan ta, saan ka di? Ngam, anya ti ko na mga ibagam. Apay nga inawis nak dito a restaurant. Kaya't kalaang apalagipan, kas may sa apagayam. Anya ti kayat mo asawan, Mari? Amok, asaan ka pa'y anak kapag move on? Gapo iti nasakit na pasamak iti ayan-ayat tyo ka ni Atina. Iso akayat ko nga ibagakan ka. Nga, agayat ka ni iti sa bali. Katlipatan mo ni Athena. Sana bali. Gaputa naglaka para kan kuha na tinanglipat iti ayan-ayat yo.
Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta, Mari? Nalakala nga ibagam dayta. Gaputawan ka iti sitwasyon ko. Okay, pasensya ka lang kuman kanya. Diyak lang amin kayat nga agpaidagal ka. Gapo iti dayta abanag. Pudno nasakta na kiti hosto. Kat gapo iti dayta. Planok ti agabroad. Tapno nalaklaka ang makalipat. Nasaya at dayta a plano. Kat idaw-dawat ko iti apo. Asapay la kuma, ta makasarak ka iti babae at talaga aparakan ka. Tapno masukatan iti ragsak, ti panaglidliday mo. Aging gaita, adda akpay laang dito'y abroad, Mr. Lonely. Ininot moten ang makaliplipatak. Kastain katagyamanak, to'y pagayam mo, Jojo. Jojo pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Ala, anya nga rod, lipate mon tinasakit anapasamak iti ayan ayatyo. Gaputan alabit at talaga asaan ada kayo, tinaitani apara iti tunggal maysa. Agbalin met, aleksyon da ito'y pakasaritaam, asaan nga amin a plano wenno arapaap kat matungpal. Isu arumbang nga isagana ti bagi, iti mabalin a mapasamak iti masakbayan. Ala, manglipat kan. Ket agayat kamanen. Di mo irikap tapusom, gapo iti kasjay, anapasamak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jojo, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.